الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى Domini ini bilang sugpat sin pangadjian nato limaway at tungod sin tafsirul Quranil Karim bihaon insyaallah sumud na kita ni pamaksud nato padji amuna impagtafsir sin Al-Quran Al-Karim. So dengan sabab yan natali na mo pagka in suratul Fatiha o suratul Fatiha in siya ni long tabya madaran pagpakayon lagi-lagi in siya ni deng mga rukun sin sambahayang namun natin tagnaan ta tafsiran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa misampay sabihad to hari pa kita makatagna ha suratul Fatiha aun yan susugsukan sin kita niyo. Susugsukan in siya ini deng mga sunnat sugsukon na to. Amo na impagyanon al-isti'adatu billahi minasyaitonir rajim. Amo na impag a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Amo na niya una. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Muna-muna, unim makna sina'udhu billahi minasyaitonir rajim. Madarantay ni magkabatbat sa sumakawa. Uno ba yung kamaksuran niya? Unim makna niya. Ina'udhu billahi minasyaitonir rajim. Immakna niya, atin niya, mikitaming kau. A'udhu, atin niya, mikitaming ako. Atawakan mikitabang, atawakan miki atiniya libun. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daing hapanat satsin syaitan. Na yung syaitan in siya singular. Atiniyambok syaitan. In plural niya syayatin. Ang paing syaitan yanan siyalong niya syaitan wa summiya bidhalika li bu'dihi 'anil haqqi wa tamarrudi. Yanan siya syaitan hasabab sin limayo siya daing hakasabunnalan. Iban sin nakalabbaw na tuod in kajalwakaan niya. Ang kana siyang yanan syaitan. Damikyan in rajim, a'udhu billah minasyaitan, atin na syaitan, amuin, yapanjari sintuhan, nakalayo na siya kasabunnalan. Iban sin, nakalabbaw na yung kajalahukaan niya rin dihadon niya. Dahil nga sabab yan, ar-rajim. Ati sin rajim, al-mub'id anil khair. Atin niya, malayo na pakarayawan sintuhan Rabbul Alamin. Bukod sa jahat bihad to, atin niya siya, malayo na kasabunnalan. Napagayin siya, malayo na kasabunnalan. Liayo siya sintuhan Rabbul Alamin, dahil hakarayawan uno-uno pagparatungon niya. Nain, in mag-isti'adha kaw, amunay na'udhu billahi minasyaitonir rajim, akaibanan, riwayat, apapakayan sini ni Panghunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun waktu, bang siya mag-isti'adha, impagpakayon niya mo ni karuaya una. A'udhu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafathih. Amo yun yung pagpakayon niya. Aun waktu, in Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sa sumakawa, ari pa kita makadto. Muna-muna, inallahu subhanahu wa ta'ala, piyardaakan niya kato taniyo mag-isti'adha. Pardaakan kato, sintuhan Rabbul Alamin, uno, mag-isti'adha. Sa sumakawa, minsan pa isabihad to. Bukunin maksud, paggain siya pardaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, batin siya wajib. Bukunin katan halom sing Quran, naman tumtumon na to. Bukunin katan halom sing Quran, saula na siya pardaakan, manunjuki na siya pawajib. Laong hinda tuan chiching yaon, in sa suko long niya sin fi'il amr, atin niya command. In sa suko sing command halom sin Quran, bukon siya magma na wajib. Sa ingkamasulan niya, isab, wajib, imakna niya. Desimbiya diin, aqimus sala, command siya. Palinduhan niyo isang bahayang. Na imaksud sin pag-command din di, sintuhan Rabbul Alamin, wajib. Sa aun isab, pardaakan sintuhan, halom sin Quran, magma na siya sunnah. Nabiya na sin ini. Biya na sin al-isti'adha. Qul, pamungan, command. Command damikyan, pardaakan. Pamungan ya Muhammad, a'udhu bi rabbi, qul, ini, ano tayo yung ayat ya, qul, fa idha qara'ta al-Quran, fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Abila mo ya Muhammad, bassahunna in Quran, pagpatilibon kau, pa Allah subhanahu wa ta'ala, deng hapanat satsin, syaitan ar-rajim. Na bukon sa ula na siya kuman, bukon sa ula na siya pardaakan, ding hatuan Rabbul Alamin, ba't lang wajib? Kana subay kita magkamaya, sa sumagawa maksud dun hayni, sunnat siya. Pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa, in siya, sunnat. Long sin mga kaulamaan na to. Damik yan yung pagpakay, sin a'udhu billahi minasyaitanir rajim, atas dua papakayan. Bangko mabaya, amun haupo-haupo yaon, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bangko isab mabaya, amun piyakay, ambuk masa, sinpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amunain, a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajimi min hamzihi wa nafkhihi wa nafathihi. Wa nafathihi. Amo yung piyakay sin Nabi. Sa sumakawa, laong sin mga ulama. Laong sin mga ulama, atawakan, hariwayat sin Ibn Mas'ud, annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah, bunatuod, aon da isab wakto, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magpamong siya, before siya magbasa sin Quran, singkab tangan, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. At mo niya taas yaon. Abo haupo-haupo yaon. Nalong sim mga kaulamaan taniyo, wa hadha al-lafdhu, at iningkabtangan niya na mo na taas yaon, huwa alladhi alayhi jumhurul ulama fi at-ta'awudh li'annahu lafdhu kitabillahi ta'ala. Inamun a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iban sina'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi. In duayan, in piyakay, iban sin maupakkat in mga kaulamaan, kamaumuhan kaulamaan, hapanagnaan. Amunain a'udhu billah, minash shaitanir rajim mayta, sabablong niya in lapal, halom sin Quran, mag-agya diban sinyaon. Kita niyo ba? Forman sin Allah Ta'ala, fa idha qara'ta al-Qur'ana, fasta'idh billah. Fasta'idh billahi minash shaitan ar-rajim. Mag-agya diban sinya umpadji. Ari nga sabab yan, amo yan in piyakaysin mga kamaumuhan longta. Wal isti'adatu mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama. Nayari na. Adapun long ni mag-isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, in siya long niya mandubah. At niya sunnat. Makaikaw kan niya, magpahala kaw. Di kaw makaikan niya, di sab ko magdusa. Adaponin wajib, makaikaw, magpahala kaw, nabang di mo pa kayon, di mo palindugon,
Di mo apply yun din doon na ginawabaran mo, magdusa ka. Amatin wajib. Narindi, in isti'adha, in mamung ka wa'udhu billahi minash shaitanir rajim, in siya, sunnat sadya. Mamakay ko, magpahala ka, di ko mamakay kaniya, di da ko isa magdusa. Al-isti'adhatu mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama'i fi kulli qira'atin fi ghairi salah o fi ghairi as-salah. Sunnat siya, in mamung ka wa'udhu billahi minash shaitanir rajim, tiap-tiap mo mamasa sin Quran, hagawa sin sambahayang. Hagawa sin sambahayang. Kabalikan ko sa lawat. In isti'adha, in mamung ka wa'udhu billahi minash shaitanir rajim, sunnat siya kabtangon mo before ko mamasa sin uno-uno na sura, ayat halom sin Quran, hagawa sin sambahayang fardu. Iban na sin sunnat long ta. Adapun bang halom na sin sambahayang, dunhay ni nasimpak yung mga ulama. Nasimpak, nagkhilap yung mga ulama. Aon na may tai, di manjari. Aon na may tai, makruh. Aon na may tai, makajari. Gam naman long niya, sunnat pa. Nayari, basahon na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-Malikiyah, muna-muna, long sim mga ulama, nagmumujahab, sin Imam Malik, long sim mga ulama, nagmumujahab, sin Imam Malik, yukrahu ta'awudh wal basmalah qabla al-fatihati was surah. Makruh, madhab sin Imam Malik, long sim mga ulama, Malikiyah, makruh imamong kaulong niya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Halom sin sambahayang, before ko mamasa sin bismillah, atawakan sin suratul Fatiha, atawakan uno-uno na surah. Makruh. Magmaap, in pagyanon tarin di, amo in before ko magbismillah, even before ko magpatiha. Amo redto. Amo redto. Ipagkhilapan si mga ulama, before ko magbismillah, atawakan before ko magpatiha, amo yan yung pagkhilapan si mga ulama, bang uno, makajari ko mag-a'udhu billahi minash shaitanir rajim, before ko mamasasin patiha, tawakan di. Nahama, amo jahab sin Imam Malik, makruh, inukuman niya. Makruh, inukuman niya. Atin niya, alam ko si sambayang, Allahu Akbar, among ko, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, makruh yato. Makruh, inhukuman niya. Illa fi qiyami Ramadan. Buat malingkan long si mujahab sin Imam Malik. Asambahayang sunnat halom simbulan Ramadan. Doon na ka in sambahayang tarawih, atawakan sambahayang tahajjud, uno-uno na sunnat halom simbulan Ramadan. Bukon makruh amo jahab sin Imam Malik imma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko. Before ko mamasa sin Fatiha, atawakan uno-uno na surah. Amoy atuin, pandapat sin Imam Malik. Indalil nila, hadis long niya, kaya riwayat sin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakrin wa Umara kanu yaftatihuna as-salata bilhamdilillahi rabbil alamin. Asabab long niya aun hadis na may tai. In hadis yat tulong niya, bunal tuod in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Iban sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kanu yaftatihuna as-salata bilhamdilillahi rabbil alamin. In kaunan nila yat tulong niya, pag-ukabon nila, imbasahan nila, tumagna long niya din nga, alhamdulillahi rabbil alamin. At niya, pag-ulog nila sin takbir, Allahu Akbar, dumayrik sila magtuy, alhamdulillahi rabbil alamin. Wayroon pag bismillahirrahmanirrahim. Iban sin, labi luwa, pag a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Amo yatin pandapat sin, mujahab sin Imam Malik. Wa qala al-Hanafiyya, mari kita isab pa, mujahab sin Imam Abu Hanifa tan-Nu'man. Imam Abu Hanifa. Impandapat sin ulama, atawa kanimbayta sin mga kaulamaan, sin mujahab Hanafi,
yata'awwadhu fi ar-rak'ati al-ula faqat. Mag-a'udhu billahi minash shaitan sa jalong ni magsasambahayang hapanagnaan rakaat. Hahikarwa, bang mga upama kun ay siya, hapanagnaan rakaat, makajari ko mag-a'udhu billah. Hahikarwa rakaat, hikatu, hikaupat, di na makajari. Makruh na. Amo jabsin, Imam Abu Hanifa. Unin pagbiddaan nila iban sin Imam Malik. Mujab sin Imam Malik. In mujab sin Imam Malik, tartan tuwiro unto, di makajari. Makruh. Ampay may Imam Abu Hanifa, makajari kau, dihilan kau, panagnaan rakaat, makajari. At ini pagtakbir mo, Allahu Akbar, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, makajari. Sabang ikarwa rakaat, hikatu rakaat, ikaupat, yato hindi na makajari ang mujahab sin Imam Abu Hanifa. Namari kita isa pa, mujahab ta. Amo na, mujahab sin Imam Ash-Shafi'i. Wara yu Syafi'iyati wal Hanabilah. Dua sila. Ada pun inamuin, pikilan, iban sin pandapat, sin ulama, nagmumujahab sin Imam Shafi'i, iban sin Hanbali, annahu yasunnu ta'awudh sirran. Ang madhab nila karwa ini, sunnat magta'awudh sa sumagawa nakahipos. Buko na muin, yaong kauha maikbiyan, sambil a'udhu billah, patanukon mo, a'udhu billahi minash bukon. Sa hipuson mo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Us bismillahirrahmanirrahim. Amo ito na mujahab sin Imam Shafi'i. Fi kulli raka'atin qabla al-qira'ah. Sunnat, in mamung kaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tiap-tiap rakaat halom sin sambahayang. Hamadzab sin Imam Shafi'i, iban si madhab sin Imam Al-Hambali. Dua madhab yan. Sunnat. Wairun salla niya. Sumagawa, hipuson mo isa bimpag a'udhu billahi minash shaitan mo. Oo. Tiap-tiap rakaat yato mamong ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnat. Oo. At niya magpahala ko insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy atuin ini ara atawakan tiap-tiap pandapat sinamuin mga mujahab upatin taon. Taon niya karanta. Amo ni madhab Shafi'i, nadito na kita. Bukon ini hinangon mo biya halo-halo din doon alom simpikilan mo. Uwis ko magmaliki ngayon, bukas Hanbali. Uwis bukas na naman Hanafi. Atin niya nga si pag-ibadat bihat to, ibadat halo-halo. Wayroon biya katutugaya. Ametin may ibadat halo-halo. Na in kita, pagay niya karanta, ini madhab Shafi'i, dito na kita hasyunnat niya. Sunnat in mag-a'udhu billahi minash shaitanir rajim before ko mamassa sin suratul Fatiha tiap-tiap rakaat halom sin sambahayang. Sa take note, long sin mga ulama isab, ajma'al ulama ala anna ta'awudha laysa minal Qur'ani wala ayata min. In a'udhu billahi minash shaitanir rajim, subay isab ini haatayon ta, iban kan nalun tamarayaw, sinin siya, bukon siya ding ha Quran. Bukon siya ding ha Quran, iban bukon siya tarbilang ding ha mga ayat, halom sin Quran. In a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa rin ba ayat ka ineto, fasta'idh billahi, ito ayat. Sa in a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bukon siya ayat, bukon siya surah, halom sin Quran. Amoy sabihat to subay na to, ini ingaton marayaw. Amoy atin tungod sin, al-isti'adatu billah minash shaitan ar-rajim. Bihaon, marikitan yung isab pa, pagyanon al-basmala. May biya takabawa. Al-basmala, hati sin al-basmala, amo na yung bismillahirrahmanirrahim. Inhati sin al-basmala, muna. Amo na in bismillah ar-rahman ar-rahim. Ada po ni makna niya, immakna sinamuin mamong ko bismillahir-rahmanir rahim, law mo, abtadi'u o abda'u bitasmiyatillahi wa dhikrihi wa tasbihi qabla kulli syai'in.
Imamong kau Bismillahirrahmanirrahim supaya tumtumon na tima na niya ini. Supaya kita makuso alom sin sambahayang. Bukon makuso sadya kita mga nagtitingog marayaw. Malingkat makuso kita iban sin ini muntol atau akan concentrate kita alom sin sambahayang hasawab sin kaya hatihan tima na sinabyas ta. Amay tin sa lingkat-lingkat. Na Bismillahirrahmanirrahim. Hawak to ko na mong Bismillahirrahmanirrahim, imakna niya, law mo abda'u bi tasmiyatillahi wa dhikrihi, wa dhikrihi wa tasbihihi qabla kulli syai'in. Tagnaan kulong niya, hawak to ko na mong Bismillahirrahmanirrahim, tagnaan ko, hangan sinallahu ta'ala. Tagnaan ko, hangan sinallahu ta'ala, tumtum kan niya, iban tasbih kan niya, before singkatan uno-uno. Musta'inan bihi fi jami'i umuri. Mikitabang ako kanya, hakatan uno-uno parkala ko. Mana niya, muna-muna, tagnaan ko hangan sin Allah. Tagnaan ko hangan sin Allah Ta'ala. Panumtumikan niya, iban pagtasbih kan niya, before sin uno-uno katan, uno-uno parkala. Musta'inan bihi fi jami'i umuri. Hati niya, mikitawang hakahalan, mikitawang ako kanya, hakatan uno-uno parkala ko. Fa innahu rabbul ma'budu bihaq, bunal tuod siya na Tuhan. Patut tuod sa sambahon siya ra isa-isa niya. Wasi'ur rahmah, maluag in ulong niya, alladhi wasi'at kulla syai'in, alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, amuin nalangkum sin rahmat niya ingkatan uno-uno. Imano siya katumbo-tumbuhan, in binatang, in kabatu-batuhan, katan nalangkum sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mun'im bi jalailin ni'ami wa daqaiqiha, iban sin magdirihil ni'mat, singkatan uno-uno ni'mat. Siya in magdirihil. Al-mutafaddilu bidawamil fadli war rahmati wal ihsan. Iban Tuhan amuin baing ulungon iban sin baing ini mulyahun paipon niya nagdirihil sing kalabbihan dain doon na ipon niya iban sin rahmat iban sin pagmarayaw ha mga ipon niya. Amay tima na sin ini mamong ko Bismillahirrahmanirrahim. Amuyad tuin manasin long ta mamong ko Bismillahirrahmanirrahim. Bihaon marikitan yu isab pa unin hikmat sin Bismillahirrahmanirrahim. In mamakay ko kanya unin hikmat niya tawakan uning hikmat sin aun siya yaon. Long sin mga ulama yagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap uno surah halam sin Quran sin Bismillahirrahmanirrahim. Buat malingkan long niya in surah At-Taubah. Inyan long niya panghimati katutan niyo. Panghimati simbunar tuod in tiap-tiap uno surah halam sin Quran aun hak niya. At niya aun kasabunalan niya. In tiap-tiap uno ini surah halam sin Quran, aun kasabunalan niya. Sabab may tiagnaan hangan sin Allah Ta'ala, baing ulungon, baing kasihon, bukon yan ula-ula. Napagka siya tiagnaan long niya, ding ha, ngan sin Tuhan, biyasin sa kaula-ulay, mapuas ngan sin Tuhan yun, yung katanya tubunal. Amay tinding ha mga hikmat niya, may taaw ng Bismillah, at tiap-tiap uno sura bot malingkan ni surat At-Taubah mamay sin in uno sura halom sin Quran bunnal siya wayroon pagsaksak niya. Iban in hikmat niya bilang panghimati ikatu taniyo sin in uno sura ayat halom sin Quran aun paljanjian mattan patiap-tiap ipon.
Aon parjanjian matan, patiap-tiap ipon. Ang kanabang ko baitaan, la taqrabuz zina, ayaw ko suok pa zina. Inyam bunal, baita sintuhan, kahakara. Sabab tiyag na ani sura yan, bismillah. Bunal. Damik yan, inamuin, himinangkan niya, hati niya untong basbihay niya tubunal. Hati niya, in uno-uno sura, yatagnaan siya sim bismillah, in paljanjian din doon haipon, matan iwan bunal. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yafi lahum bi jami'i ma tadammanat as-surah min wa'din wa lutfin wa birrin. Bunal tuudlong ni Allah subhanahu wa ta'ala ding mga hikmat niya. May tao ng bismillah tiap-tiap surah. Atinin Allah subhanahu wa ta'ala ini hitunay niya ingkatan uno-uno parjanjian biutang din doon alam sing Quran paipon niya. Daing naman ha parjanjian siksa, parjanjian sulga, parjanjian karayawan, irihil kanya sintuhan Rabbul Alamin. Damikyan, in Bismillahirrahmanirrahim, hindi nga mga hikmat niya damikyan, irusyadan ila istihbabil bad'i bil basmalati fi kullil a'mal. Panghindu ikato taniyo. Kasi sa kaula-ula intuhan Rabbul Alamin, hinduan kita niyo. In uno-uno hinang palindugon na to, din doon nakabuhita. In tagnaan ta siya sim Bismillahirrahmanirrahim. Ang kanlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Akaiba ng riwayat, fahuwa aqta. Akaiba ng riwayat pa, fahuwa ajdham. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda niya, kullu amrin dhibalin, ingkatan uno-uno pakaradyaan mahalga kay mo. Amuin pakaradyaan patut dihilan halga. Bang siyalong niya wala kya tagnaan sim Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Atin niya, kulang imbarakat niya. Bukod na isang buhiro imbarakat niya, kulang imbarakat niya. Besin uno, besin kumaong ko, minom ko tubig. Parkala mahalga ini. Minom kita, supaya may ginuhaw ta. Nabang wala mo kaya bismillahan, kulang yung barakat. Ang kanon waktu, minsan pa mga angkatos tinapay maubos mo yung kublaan ko, may tako ni pagkansuan ini. Bunasanin ba ita si mga kamaasan tanyo, maas-maas, masanag kauned to. Nang hab-hab na long ni mano siya ini, saway pa minsan ba kansuan long niya. Nahik niya ng katan pagkaon, inang kabandeha, sabi mo ni pagkansuan, mga magbablog yan, kita niyo. Ang kabandeha rin doon biyubutang unahan. Subhanallah. Intaod sing kakaon niya, ito di pagkansuan. Ako yan to, subhanallah. Minsan dako man ang bukka kang dakula ito ay na. Nasabab sin wayroon bismillah. Wayroon bismillah. Nabangaw bismillah, aw barakat niya. Nabangaw barakat niya, intiyo-tiyo, mamarahyon na kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni watisting ka mo bismillah amun mukhlaq khalisan liwajhillah. Pag bismillah mo amuin mukhlis to dakar na sin Allah taala, minsan pa yanin bukas ang kakilura. Ang kadasanin anak mo, inang kakilit tumakainihan katan. Biat tim barakat sim bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya inding ha mga hikmat ni insya panghindu ikato tanyo sin Allah subhanahu wa taala, sin sunnat kato tanyo. In tagnaan na to, in uno-uno para kala, palindugon na to, tagnaan tasin, uno, Bismillahirrahmanirrahim, iltimasan lima'unatillahi wa tawfiqih, wa mukhalafatan li ghairil mu'minin alladhina yastaftihuna a'malahum bi asma'i alihatihim wa zu'amaihim. Niya kay kulong niya sim Bismillahirrahmanirrahim, before ko himinang sin uno-uno, inyad tulong niya bilang, atin niya, besin sa kaula-ula na ngayon ko tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin na ngayon ko tawfiq niya. Ibanin niyan long niya, panulangi, ha mga sila, bukon bar iman, hati niya bukon nag-aaka masin-akamatan niyo. Pasalim mga sila bukon nag-aaka masin-akamatan niyo, besin mga Kristyan yan. Kita niyo, babang sila magkaon, mag-sign cross biyan.
Biyat to isabin hinang nila. Nganan nila inamintuhan nila biyan. Na Bismillahirrahmanirrahim, paano lang mo isabahin ang nilayad to? Atin na biyadiin kita sumulang kan nilayad to, pag Bismillah ko, Bismillahirrahmanirrahim. Amo yadtuin, dahil nga mga hikmat. Qala ba'dul ulama, inna Bismillahirrahmanirrahim, tadammanat jami'u syar'i li'annaha tadullu ala dhati was sifat. Laong singkay bananding ha mga ulama. Amo yatin hikmat, kainad do, amo yatin hikmat sin, may tao ng Bismillahirrahmanirrahim. Laong singkay bananding ha mga ulama, in Bismillahirrahmanirrahim long niya, yan na rin doon long niya na puning katan syara. Na puning katan syara. Ha? Sabab may ta, dahil doon long niya, ha Bismillahirrahmanirrahim, manunjuki siya long niya padat, iban sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manunjuki siya padat, iban sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awak to ko na mong Bismillah. Millah, Allah yaddo, amatin that. Wajibul wujud. Ar-Rahman, Ar-Rahim, amatin sifat. Abesin sa kaula-ula, in Bismillahirrahmanirrahim, nalangkum ning katan, sara. Sabab may ta, yaunin that sintuhan iban sin sifat niya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalagguan sin, Bismillahirrahmanirrahim. Aupo-aupo na siya sa malagbu in darajat ni hakatan. Din doon alam sin Al-Quran Al-Karim. Sumuno, dahil nga mga pangasubo, uno, in Bismillah. Tarbilang siya ayat, dahil nga mga sura. Itanin kabtangan ko ina. Uno, in pangasubo, jakay yung kabtangan. In Bismillahirrahmanirrahim. Tarbilang siya ayat hatiap-tiap surah atau wakan bukun. Bukunin kabtangan ko unin ayat tarbilang siya Quran atau wakan bukun. Atau wakan Bismillah tarbilang siya Quran, tarbilang siya Quran. In Bismillahirrahmanirrahim. Sa sumagawin pagsimpakan si mga ulama, uno, tarbilang siya hatiap-tiap surah ayat atau wakan bukun. Bihad to. Naroon hay nilong niya, nagkhilapin mga ulama. Nasimpak sila. Laong sim mga ulama al-Malikiyya wal-Hanafiyah, madhab sin Imam Malik ibn Hanafi, laysatil basmalatu bi ayatin min al-Fatihati wala ghayriha. Bukun tarbilang long niya in Bismillahirrahmanirrahim, ayat hasuratul Fatiha, iban sindu kaing pa surah. Bukun siya, tarbilang ayat hasuratul Fatiha, iban sindu kaing pa surah. Illa min suratin Naml fi asna'iha. Buat malingkan ha suratu An-Naml. Kung sad tulong niya, wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ha suratu An-Naml. Li hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Yung dalil nila, hadis kaya riwayat sin Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, long sin Anas ibn Malik, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nakasambahayang akulong niya, sarta ko in Nabi. At tinajama'a siya. Iban sarta kulong niya Abu Bakar. Iban sino Omar, iban sino Uthman. Ingkatan sila tulong niya, radiyallahu ta'ala anhum, falam asma' ahadan minhum yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Wala akulong niya nakarungog, syulakan din kanila, na mas sahilong niya sim Bismillahirrahmanirrahim. Ay, anna ahlal madinati kanu la yaqra'una al-basmalata fi salatihim fi masjidil Madinah. Atin niya, yung mga ahlul Madinah, yung kaunan nila, di nila pagbasahon in Bismillahirrahmanirrahim, halom sin sambahayang, din dito ha masjid Madinah. Ha masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa anna al-Hanafiyya, bot maling kanin Hanafiyya, qalu yaqra'ul munfarid. Makajarilong niya basahon sin munfarid. Hati niya sambahayang isa-isa. Sambahayang isa-isa, makajari ko magbismillah. Makajari ko magbismillah, hamadhab sin Imam Abu Hanifa, bang isa-isa mo, ma'al Fatiha. Sa sumagawa, mamasa sadya ko bismillah, hasuratul Fatiha. Adapun haru kaing surah, di na, ayaw na. Niyat to hamadhab sin Imam Abu Hanifa. Adapun in madhab sin Imam Malik,
wayroon tuod. Wayroon. Di ko pabasahon, Bismillah, suratul Fatiha, iban na sinha, dukaing sura, mapuas lang tasin suratu al-Fatiha. Ampay na madhab sin Imam Abu Hanifa, Imam Malik kay na siburan jama'a iban sin munfarid. Ada po ni madhab sin Imam Abu Hanifa, banglaw niya munfarid, hati na isa-isa, sambahayang isa-isa, kabalikan ko sa lawat, makajari ko magbismillah. Before sin, mamasakaw sin sin Fatiha, tiap-tiap rakaat. Ada pun, magbismillah kau hamapuas sin suratul Fatiha, di na makajari, hamadhab niya. Fahiya Quran, sabab long sin Imam Abu Hanifa, long sin mga ulama al-Hanafiya, sabab long niya, Bismillahirrahmanirrahim, tarbilang siya long niya Quran. Minsan pa isablong niya bukun ayat, tiap-tiap surah, sa insya tarbilang siya, Quran. Halawm sin, Quran. Tanda niya yan, kaya luki sa lawm sin Musab. Lakin nahalaysat ba'dus surah. Sumakawa long niya siya, bukun siya tarbilang hakaybanan surah. In Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama hiya lil fasli bayna as-suwar, sa sumakawa siya long niya, ut sadya. Ut haantara sin tiap-tiap surah. Laong si Malikiya, dialikan niya ni sabing kabtangan niya, ulama al-Malikiya, la yaqra'uha fi salatil maktubah. Imaksud long niya, hindi hipapabasa, bismillah, before mamasa sin suratul Fatiha, sin alhamdulillah, la yaqra'uha fi salatil maktubah, ayaw niya basahon hasambahayang pardo. Ayaw niya basahon, sambahayang fardu, sibuda, sambahayang palahilon impagbasa, iban sambahayang pahipuson impagbasa, ibimana, maghrib, isya, subo, iban sin, luhol, asar. Basta sambahayang fardu. Ayaw niya long niya, pakayon bismillah sambahayang fardu. La fil Fatiha, wala fi ghayriha minas suwar. Ayaw niya pakayon suratul Fatiha, iban sin dukaing padeng mga sura sa wa yajuzu qira'atuha fin nafilah. Adapun bang sambahayang sunnat, makajari niya long niya basahon. Madhab sin Imam Malik, makajari niya basahon. Kita niyo ba, madhab sin Imam Malik, wala sadya siya ng jarihi. Wala sadya siya ng jarihi, bukun niya iyan, bida ay magbismillah, halong sin sambahayang. Wala sadya siya ng jarihi. Ghayru jaiz. Wala siya miyan haram, wala siya miyan bid'a. Di manjari. Di manjari. Amoy tinamuin, agi sin Imam Malik. Nalong sin Imam Al-Qurtubi, in sahih long niya, ang mga kabtangan niyan, amo na yung kabtangan sin Imam Malik. Sabab long niya in Quran, di siya long niya matawag Quran, bang in riwayat kan niya, aw biya pagsaksak. Sumagawa long sin mga ulama, in Quran long niya di maghajat, suway naman aun hadis biyaan mamita. In Quran long niya, ini mutawatir siya. Mutawatir siya. Kaya ba itaasa lalam sin Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasahabat, tabi'in, tabi'ut, sambil si mampay marikato tanin. Wayroon long niya pagsaksak sin Al-Quranul Karim. Dengan sabab yan, وقال عبد الله بن المبارك لو سن عبد الله بن المبارك إنها آية من كل سورة. Bang isab ha pandapat sin Abdullah ibn al-Mubarak in Bismillahirrahmanirrahim insyaallah niya tarbilang hatiap-tiap surah. Tarbilang hatiap-tiap surah. Buat malingkan in surah tu At-Taubah. Sabab long niya on riwayat sin Imam Muslim. Kaya riwayat sin Imam Muslim. Dain kan Anas ibn Malik damikyan radhiyallahu ta'ala anhu long niya. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin baina adhhurina idh aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Qal nazalat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Laong sin Anas ibn Malik, doon man kami long niya naglilingkod-lingkod bang makato iban sin Nabi, ang bukmasa. Biya taghalong niya in Nabi nakalipat ng kasasaad. Uslong niya pag sayo niya,
Imangkat siya long niya pataas sil langit, nag-uuyom. Na magtoy na mulong niya yasuwain Nabi. Ya Rasulullah, ma'adhaka ya Rasul. Una lang niya kaya uyom kay mo yan, ya Rasulullah. Urin nakarihil uyom kay mo yan. Nalong sin Nabi, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alayya anifan. Sabab long niya, timurun ka, kulong niya ka, inarayaun long niya, in ayat, yaturun sin Tuhan Rabbul Alamin. Faqara'a, ang panyabiyasa, ang pagbasa niya, biyari pagbasa sin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiyagnaan niya, Bismillahirrahmanirrahim. In ayat timurun yung kanya, ang pasimyan, inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Inilong niya dalil. Dalil sa tarrang-tarrang, sinbunal tuudin tiap-tiap surat, kaya tagnaan siya sin bismillah, bismillah yan tarbilang hatiap-tiap surah. Tandaan niya long ni Nabi, bisbiyasa niya bismillahirrahmanirrahim. Ang pasya naging naatay na, kalkauthar. Namari kita isab, pagkainapusan, madhab sin Imam Ash-Shafi'i ibn sin Hanabila. Long sin Imam Ash-Shafi'i ibn sin Hanabila, may tukain na ito, madhab sin Imam, o lalong sin mga ulama, al-Malikiyya ibn ulama, al-Hanafiyya. Mari kita isab pa ulama, Ash-Shafi'i ibn sin Hanabila. Long nila, karuay ni, al-basmalatu ayatun min al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, ayat siyalong niya tarbilang ha suratul Fatiha. Yajibu qira'atuha fi salah. Dengan sabab yan long niya, wajib siya basahun halom sin sambahayang. May ta, sabab sin tarbilang siya ayat ha suratul Fatiha. Ampain suratul Fatiha, ruknun min arkanis salah. Rukun ding ha mga karukun-rukunan sin sambahayang nga supaya maharo sin sambahayang mumasa. Nabang ko na masalang mo, alhamdulillah, bang ko sa madhab Shafi'i at wakad hambali. Sambayan ko lang mo, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Hati niya, inrukun mo, na jukup. May way mo jukup yung Fatiha. Pasal, hapan dapat sin ulama Shafi'iyya ibn Hanabila, in bismillahirrahmanirrahim, tingi anding ha mga tingian sin suratul Fatiha. Tarbilang siya. Illa annal Hanabila taqalu, but malingkan in Hanabila, law nila, iaqra'u biha sirran wala yajharu biha. Basahun law niya in bismillah, nakahipus. Hipus. Basahun in bismillah, hipus. Ayaw siya law niya, pakuanon, ini paladjuhun, yung pagbasakan niya. At iniyabang ko magbasakan niya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa amad na bisab sin Imam Ash-Shafi'i, subay, paunuhon, paladjuhon, buat malingkan na sambahayang di way pagpaladyo. Bianasin, luhuliban sin, asar. Sa bangin subo, luhol, bangin subo, magribiban sinisya, paladjuhon mo in, pagbasa kanya. Wa qala Ash-Shafi'iyya, yusirru biha fi salati sirriya, ويجهر بها في الصلاة الجهرية. أما يتنا مذهب سن إمام الشافعي كما يجهر في سائر الفاتحة. ودليلهم على كونها آية من الفاتحة آية في الفاتحة. إن دليل نلا سنمو إن علماء الشافعية بن حنابلة سنم بسم الله الرحمن الرحيم تربلان دنها سورة الفاتحة ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, abilan yulong niya basahun in alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud in suratul Fatiha, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Basahan yulong niya in bismillahirrahmanirrahim. Mayta, innaha Qur'an. Sabab insyalong niya, ina sin Qur'an, wa kitab, iban ina sin kitab, was sab'ul mathani, iban in bismillahirrahmanirrahim, sabda sin Nabi, ahadu ayatiha, siyulagan ding ha ayat sin suratul Fatiha. Na wa isnaduhu sahih. In hadis, sahih, wayruun pagsaksak, wayruun pagduarwa kanya. Mahuli, mari kita pa
ini kalabbihan sin bismillahirrahmanirrahim. Kalabbihan sin bismillahirrahmanirrahim. In kalabbihan niya, laung nila, kabtangan sin Ali, karamallahu ta'ala wajhah, fi qawlihi, laung niya, in bismillah, mamungkulong niya bismillah, laung sin Ali, radiyallahu ta'ala anhu, innahu shifaun min kulli da. In bismillah, kabtangan bismillah, in siyalong niya ubat, hakatan, sakit. Ubat, hakatan, uno-uno, sakit. Bangon masakit kayo mo, sakit ipon mo, bismillah, bismillah, bismillah. Amalayan. Pus yakin kau, in pauliun kayo mo sinallahu ta'ala in, sakit mo yan. Insyaallah, ini ubat. Wa'aunun ala kulli dawa, ibansin, in bismillah, mamung sadya ko, bismillah, in siya makatabang kayo mo, tiranan hikabatok mo sin, uno-uno ubat, hikapag-ubat mo masakit kayo mo. Bismillah. Ar-Rahim, adapun in Rahman, fahuwa aunun li kulli man amana bih, in siya manabangi, hatiap-tiap siyulagan na maratsayakan niya. In Rahman, kalimat Ar-Rahman, manabangi siya kayo mo. Ya kau, wahai kau amoy namarat saya. Ar-Rahman pagyanon, amoy yanin makatabang kayo mo biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghayruh. Siya nalong niingan, wala kipagngan, padukain din sin siya. Wa amma Ar-Rahim, adapunin Rahim, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa liman taba wa amana wa amila saliha, in siya, para ha mga manusia nagtaubat na marat saya, iban si nag-amal salih. Pa mga manusia, nagtaubat, namarat saya, nag-ammal salih, in pagyanon Ar-Rahim. In Rahman, ini ablag min Ar-Rahim. Sabab mayta, in Rahman langkum ning katan. Tinya, kaya ulungan ning katan. Bariman, bukun bariman, katumbo-tumbuhan, adapon in Rahim, taltanto sadya, mga sila nagtataubat, iwan sinamarat saya, iban sinag-aammal, sinammal, salih pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, amoy ito mga kamaasanin. Tungod sin, al-isti'ada, iban sin basmala, mura-murahan, bang manin yad to atin niya, kihatihan na to, iban bang so pa mabiyang mga una, amalan din dito na, amalan na to, insyaallah. Muhuli, patubtuon na mo rin dito, wabillahi tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.